kawera tebeletene mwangi yoagana na thainyi mandamanone tore mwaye toto kasia na kang'ombe kweya mwegoro mwegoro tombo twera ng'ombe kagaro mwegoro moringete kura ni akari na atori bayembe baria bauthuranite na muthuro tauni nene ya Maua kuandamana ntuko ya ithatu bakienda ngavana Kawira kuma obisine Kawira nebe obisine mutuma ntwethinge ugumekwa no nto obisi u Kawira karirite thaini ligo Kawira na rerwe ni public asoka arewa ni county assembly asoka arewa ni senate saindrienge batu to akerwa dispensary ara imunya ndiseto twaya wa paracetamol na moxil kento kenene kira mama retete ara isindri sie kiaunja mama renda to kuera o maraye ne batu nonto ketra na otojali atetre troya sindri aranja turwa Kawira nengirwe na bwake bwathira na bitu komeatore amero me Kawira tinga bana na Kawira netere nio kaitene kau bakuromba koti tungeretwe ni CJ Martha Koome kubaniria gavana Kawira tumina baremete bai koti twetere turira Martha Koome ore mumeru itukulwelie thikiria kiriro kia meru nto Kawira kya kuremera obisine kana tukiocokerwa werenge utero tukareka maandamano mwanka tumurite batu turi wananchi ukia kureka tuyukia sheria mikonone batu Martha Koome ndakoronda batu loyanto beto twaromba koti botuibwe na kiriro kenene muno turi anto begembesa batu ya meru to botete manto Kawira sinema seka ni to botetie na kinyawe Martha Koome kwondolo li manto eto muno meru Martha Koome okendria meru eto no to mutuyoro we tafadhali Kawira na wete na mbesa sio kura kuromba Martha Koome we mumero mwenzetu mutiania tena tokoromba twebeleri mwekoro ntereke tena nonto Kawira na irete ntereka na remete karema mero na remete seneti na remete parliament MCS bonde na turemete batu aringi kura nkiripotera Geto FM kuma Maua Gembe South Mbeta Docas Oledian Toitha.